susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Bulandot! Ayat, agapon mo! Good morning, sir! Good morning. Sit down. Naunsa mo ka Tinoy? Gibila ni Berne ang bangko, sir. Thanks, Berne. Okay, mag-roll call for attendance ha. Tinoy, Present, sir. Berne, Present, sir. Bulandot. Asa may mong katapad, Berne? Balikan pero nagpamayot na po sir kay wa na magkalit. Still lang eh, bata ka. Sige, pagkalit, mawala pa yung kalit. Oh, naka naman lagi ka, Bulandot. Isa magagikan. Nga na wa, magkakalit. Ay, sir. Igawas yung kadali kay... Naiiwan na kayo ko? Oh, Mayo. So, let us start our lesson for today. It's about English. Ready na mo? Tay, bulok, grabe ako English. Tugo, dyan ang ilong nun. Our topic for today is about colors. So, give me colors that start with letter M. Ikaw, Tinoy. Dugo, ini pangalan. Tay. Ay, maroon, sir. What else? Amazing. Blue. Black. Black. Nakabingkol. Ming, ayo ulit. Very good! Mga baka! Tinoy!